نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند منظور شماست. السلام علیکم. در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند جلسه کاری برگزار گردید که در آن اجرای دستور و سپارش‌های در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه نموده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مورد بررسی قرار گرفت. در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند تحت رهبری رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده جلسه کاری برگزار گردید که در آن وظیفه ها جهت اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در پیام با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور با اشتراک رئیسان جماعت‌های دهات و نهادهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن شرح نکته‌های مهم این سند راهنمای رشد کشور از جمله توجه حاضرین را به راه اندازی رقم کنونی خدمت رسانی‌های دولتی و استفاده وسیع حساب برابرکنی‌های غیر نقدی، توسعه کارهای بنیادکاری و صفت و نمای انشاءاتی بنیاد شونده، تکمیل انفراساختار و شبکه‌های مهندسی شهر، ادامه تعمیر و تجدید راه‌های محلی، مهیا نمودن ذخیره تخم کارتوشکا برای کشتی بهاری، پرداخت اندازها، بهداشت سطح و صفتی کارها در ساحه معارف و فرهنگ جلب نموده از رئیسان جماعت‌های دهات و نهادهای مربوطه تهیه نقشه مشخص بنیاد مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی جلب کرده شد. در جلسه اینچنین دیگر تدبیرها برای اجرای دستور و سپارش‌های در پیام با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه گردیده توسعه کارهای ترغیباتی در بین جامعه بررسی کرده شد. در شهر پنجکند نخستین کارگاهی استحصال پای افضل برای به استفاده دادن آماده کرده می شود. گزارش جهانگیر طالبی و شهباز قربانوف در این باره آماده شده است. توجه نمایید. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از کارگاه پایافزولبراری зарафшон شایز دیدن نمود. کارگاه از جانب صاحبکار شوکت بابازاده بنیاد گردیده ضمن افتتاح 15 جای کاری دائمی تشکیل می‌گردد. برای رئیس شهر اطلاع داده شد که تجهیزات‌ها از خارج مملکت وارد گردیده 2 نفر متخصصان با آموزش فرا گرفته شدند. صاحبکار نیت دارد تدریجاً همه کارمندان را آموزانیده ساکنان را با پایافزولی خوش صفت تامین گرداند. عبدالخالق خالقزاده با صاحبکار برار خواسته این گونه اقدام‌ها را باعث دستگیری ارزیابی کرد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با جماعت‌های دهاتی لایق شیرالی، رودکی و سوجینه سفر کاری انجام داد. گزارش‌های ما از این سفر تهیه شده است. در جماعت دهاتی لایق شیرالی با استقبال جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 38 انشاءات تعیناتی گوناگون را به نقشه گرفته تا کنون 32 انشاءات را مورد استفاده قرار دادند. ضمن بازدید از جماعت دهاتی لایق شیرالی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با رفت ساختمانی انشاءاتی بنیاد شونده از جمله بیمارخانه منطقوی برای صدقت در دهه قیصر، کودکستان در دهه نواباد، آمادگی ها برای بنیاد بینای مأموری جماعت دهات شناس شد. با بیناکارانی شرکت ساختمانی اصل برای در مهلت مقرر شده انجام دادن کارها در بنیاد بیمارخانه منطقوی، صاحبکارانی دهه نواباد جهت تیزانیدن ساختمانی کودکستان و با مسئولین جماعت دهات و دیگر نهادهای مربوطه برای انجام کارهای آمادگی ساختمانی بینای مأموری آن دستور داده شد. در این بازدید همچنین با رفت ساختمانی بینای نوی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 115 در دهه باغچه جماعت دهات شینک شناس شده ساختمانچان جمعیت دارای مسئولیتش محدودی سو 3 برای انجام با صفت کارها موظف کرده شدند.
дар доираи иҷрои дастурҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди боғу токпарварӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ барои эҳёи токзори собиқа машҳур бо усули замонавӣ тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. ба ин бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, сармоягузории саҳмдорон ва ҷалби шарикони рушд, кашидани хатти оби полезӣ ба зиёда аз 240 гектар заминҳои канории деҳаи Ғӯйсар мусоидат менамояд. дар 18 гектари ин заминҳо бо ҷалби мутахассисони варзида аз шаҳри Турсунзода бо усули хавозавӣ токзори нав бунёд карда мешавад. то имрӯз чунин токзор дар 7 гектар бунёд шуда, бо мусоид шудани вазъи обу ҳаво ин кор идома хоҳад ёфт. зимни боздид аз токзори навбунёд раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба саҳмдорон барои бо истифода аз ҳавои мусоид идома додани корҳои омодагӣ ба бунёди токзори хавозавӣ дастурҳо дод. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз фаъолияти фермаи мурғпарварии соҳибкор Фазлиддин Мӯминов дар деҳаи Ғӯйсари ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ гуфта шуд, ки бо васеъ намудани масоҳат, афзун кардани саршумури парранда, истеҳсоли тухмро ба маротиб зиёд кардан мумкин аст. ҳоло инҷо наздик ба 6000 сар мурғ ба парвариш гузошта шудааст ва дар мавсим рӯзе то 4-5 дона тухм истеҳсол карда мешавад. ба соҳибкор барои идомаи сохтмони нотамоми бинои нави мурғхона ва ба ин васила афзун намудани саршумури мурғ ва истеҳсоли тухм, ки дар бозори шаҳр харидорони доимӣ дорад, супориш дода шуд. бояд гуфт, ки тавассути дастгирӣ ва имтиёзҳое ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, ҳоло талаботи бозори дохилӣ бо гӯшт ва тухми мурғ пурра таъмин карда мешавад. дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, сармоягузории соҳибкорон ва сарчашмаҳои дигар 12 сардхона бо ғунҷоиши беш аз 1000 тонна маҳсулот бунёд шуда, ҳоло мавриди истифода қарор дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз ҷамоати деҳот бо фаъолияти сардхонаи соҳибкор Шокир Азизмуродов, ки дар таҳхонаи маркази тиҷорату хидматрасонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ ашам ташкил намудааст, шинос гардид. инҷо ҳоло беш аз 90 тонна себу ангур нигоҳдорӣ шуда, дар ҷашни соли нави мелодӣ як қисми он ба харидорон пешкаш карда шуд. инҷо барои босифат нигоҳдории маҳсулот ҳамаи шароити созгор муҳайё шудааст. ба соҳибкорони ҷамоати деҳот барои истифодаи босамари сардхонаҳо ва нигоҳдории бештари маҳсулот, ки ба фаровонӣ ва арзонии бозори дохилӣ таъсиргузор аст, дастурҳо дода шуд. дар ин боздид ҳамчунин бо сардхонаи хурди оилавии Хоҷафҳо дар деҳаи зери ҳисори ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ, ки бо дастгирии шарикони рушд бунёд шудааст, шинос гардида барои истифодаи босамари он маслиҳатҳо дода шуд. дар деҳаи марғедари ҷамоати деҳоти Рӯдакии шаҳри Панҷакент бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва саҳмгузории соҳибкорону шахсони саховатпеша, ҳамзамон ҷавонон ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон майдони парчам ва толори варзишӣ бо номи паҳлавонони сухт идома дорад. зимни боздид раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар бунёди иншооти мазкур ба рағми сардии ҳаво беш аз 50 нафар сокинони деҳа бо ҷалби техникаи зарурӣ ба ҳашар баромада ба пур кардани таҳкурсии бинои толори варзишӣ ва тахту ҳамвор намудани саҳни майдони парчам машғул буданд. зимни суҳбат бо ҳашарчиён ба ин иқдоми онҳо баҳои баланд дода дастур дода шуд, ки иншооти номбурда дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифату намои зебо сохта он ба минтақаи истироҳатӣ ва баргузории мусобиқот, инчунин машқу тамрини наврасону ҷавонони деҳа табдил дода мешавад. дар ин боздид ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент бо рафти бунёди маркази саломатӣ дар деҳаи Негнот шинос гардид ва ба масъулони пудраткор ширкати сохтмонии асл барои тезоиндани суръати корҳо дастур дода шуд.
сокини деҳаи негнот омӯзгорӣ варзида дилимурод шарифов шояд яке аз солмандтарин муаллимони шаҳри Панҷакент ба ҳисоб равад ва имсол наздикон 97-мин зодрӯзи ӯро шодбош гуфтанд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз ҷамоати деҳотӣ рӯйда, ки бо ин омӯзгори собиқадор дидору мулоқот намуда ӯро бо ин санаи мубораки умри бобаракат шодбош гуфт ва барои заҳмати содиқона дар таълиму тарбияи насли ҷавон изҳори сипос кард. дар ин сафар ҳамчунин собиқадори меҳнат сокини деҳаи зери ҳисор Намоз Шералиев, ки ранҷи маъюбӣ мекашад, аёдату ҳолпурсӣ карда шуд. дар суҳбат бо собиқадорон изҳор гардид, ки арҷгузорӣ ба хидмати шоистаи солмандон дар сиёсати иҷтимоии давлат ҷойгоҳи хосаро соҳиб шудааст. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи якум Искандар Раҳматзода аз қисми низомии 05-170 дидан намуда бо шароити будубоши сарбозону афсарон шинос гардид. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз рукнҳои асосии давлату давлатдории кишвари соҳибистиқлоли мо ба шумор меравад. мавриди зикр аст, ки бо ғамхориҳои рӯзафзуни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар қисмҳои низомии кишвар имкониятҳо ва шароитҳо барои ҳайати афсарону сарбозон сол то сол беҳтар мешавад. дар арафаи соли нави мелодӣ 2025 кормандони прокуратураи шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода бо ҳайати афсарон ва сарбозони қисми низомии 05-170 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар шаҳри Панҷакент мулоқоти идона анҷом доданд. ёдовар мешавем, ки ба ин муносибат инҷо ҳайати афсарону сарбозон бо сафкашии низомӣ намояндагони прокуратури шаҳри Панҷакентро истиқбол гирифтанд. прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода дар оғози суханронии хиш нахуст ҳайати афсарону сарбозони ин қисми низомиро ба муносибати соли нави милодии 2025 табрику муборакбод намуда ба онҳо дар ҷойдаи ҳифзи ватани азизамон комёбиҳои беназир орзу кард. прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода зимни суханронии хиш нахуст ба ҳозирин иттилоъ дод, ки воқеан аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон барои пешрафти қувваҳои мусаллаҳи кишвар пайваста тадбирҳо андешида мешавад. дар идомаи суханронии хиш прокурори шаҳри Панҷакент ба ҳайати афсарону сарбозон иттилоъ дод, ки соли 2024 дар заминаи нишондоди паёми пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ва фармони пешвои тоҷикони ҷаҳон соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шуда буд ва аз тарафи прокуратури шаҳри Панҷакент силсилаи мулоқоту суҳбатҳо ҷиҳати шарҳу изоҳи қонунҳо идома ёфта, ҳамзамон тавассути телевизиони семои шаҳри Панҷакент барномаи маърифати ҳуқуқӣ таҳия ва намоиш дода шуд. прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода ба ҳозирин иттилоъ дод, ки санаи 28 декабри соли 2024 пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон паёми навбатии хешро вобаста ба самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа намуда барои татбиқи
این برنامه سازنده در نزد راهبران تمام ساحه‌ها دستور و سفارش‌های مشخص گذاشتند. مورد ذکر است که در جریان این بازدید ادانه پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمت‌زاده با شرایط‌های معیشی و خدمتی هیئت افسران و سربازان قسم نظامی 05 170 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین شناس گردید. پروکورور شهر و هیئت همراهانش نخست با انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی، خوراکواری، آشخانه عسکری و دیگر انشاءات علاوگی شناس شدند. راهبریت قسم نظامی 05 170 با پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده اطلاع دادند که واقعاً در این قسم نظامی برای افسران و سربازان تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است و وظیفه اساسی ما آماده نمودن آنها برای حفظ مرز و بوم کشور می باشد. در آشخانه این قسم نظامی یک دسترخوان ادانه با مناسبت سال نو میلادی 2025 آراسته شد که واقعاً فرح و قناعت هیئت افسران و سربازان را احساس کردن ممکن بود. یکی از سربازان ضمن سخنرانی خویش نخست با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امام علی رحمان برای فراهم آوردن شرایط‌های مساعد در قسم‌های نظامی عرض سپاس کرد و همه افسران و سربازان را با سال نو میلادی 2025 تبریک و شادباش گفت. همینطور ملاقات ادانه پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده و کارمندان مسئول پروکوراتور شهر پنجکین در این قسم نظامی با نتیجه های خوب جنبش کردید و تاکید شد که در سال 2025 نیز چنین ملاقات و صحبت ها وابسته به مسئله های حمایت حقوق های شهروندان، بلند برداشتن معرفت حقوقی و ولایت قانون در همه قسم های نظامی ادامه داده می شود. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. بینندگان گرامی، گزارش نوبتی برنامه از حسابات سالانه بخش جوانان و ورزش شهر پنجکین آماده شده است. متوجه باشید. در تالار خورد کاخ فرهنگ به نام اولین بابویف با اشتراک معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده و مدیر بخش جوانان و ورزش شهر صابرینا اکرامова جلسه سالانه بخش اوید به فعالیت سال 2024 دایر گردید. ضمن آن مدیر بخش جوانان و ورزش صابرینا اکرامова، دیرکتور مکتب ورزش شهر اولوغبек بوملویف، دیرکتور کلوب فوتبال سرازم شهر پنجکند عادل بابویف به حاضرین از فعالیت با ثمر بخش معلوماتی مفصل دادند. ذکر گردید که در دایره تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان و جهت اجرای دستور و سفارش‌های پیشروی معظم ملت به رشد ساحه جوانان و ورزش و کار و زندگی جوانان به طور منتظم توجه خاصه ظاهر کرده می شود. باید گفت که امروزها در قلمرو شهر و دهات پنجکند در عموم 106,400 نفر جوانان زندگی دارند. باید گفت که در سال گذشته از طرف بخش جوانان و ورزش با جلب دایره وسیع جوانان وابسته به جلب جوانان به کارهای سازندگی و بنیادکاری، وطندوستی و میهن پرستی، بلند برداشتن هویت ملی بین جوانان و نورسان در مؤسسه های تحصیلاتی عالی، میانه کسبی و میانه عمومی صحبت و ملاقات ها تشکیل و گذرانیده شد. با تقویت کارهای تشکیلی، اطلاعاتی و سفربری، نقشه دعوتی بهاری و تیرماهی در سال 2024 100% موافق نقشه شهر پیش از مهلت اجرا کرده شد.
дар давраи ҳисоботӣ инчунин озмуни гирандагони стипендияи президентӣ баргузор карда шуд ки аз 279 нафар довталаб 96 нафар ҳамчун гирандагони стипендияи президентӣ дар соли 2024-2025 муаррифӣ карда шуданд. дар самти рушду оммавияти футбол ва рушди футболи касбӣ дар шаҳри Панҷакент чораҳои зарурӣ андешида шудааст. бояд гуфт ки дар соли 2024 дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакент аз лигаи дуюм ба лигаи якум баромада ҷои шашумро ишғол намуд ки ин барои варзишгарони мо дар бахши варзиш яъне футбол назаррас ба ҳисоб меравад. бояд қайд намуд ки имрӯзҳо дар шаҳру деҳоти Панҷакент як варзишгоҳи марказӣ, 72 адад майдончаю толорҳои варзишӣ фаъолият менамоянд ки соли гузашта бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва дастгирии соҳибкорон 5 майдончаи варзишӣ бунёд ва 2 толори варзишӣ таъмир карда шуда мавриди истифода қарор дода шуд. дар давраи ҳисоботӣ варзишгарони шаҳру деҳоти Панҷакент дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок карда дар умум 219 медаль ба даст оварданд ки аз инҳо 69 медаль тилло, 67 медаль нуқра ва 83 медаль биринҷӣ мебошад. пас аз шунидани ҳисоботҳо муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода суханронӣ карда вобаста ба камбудиҳои ҷойдошта ба масъулони соҳа дастуру супоришҳои мушаххас дод ва вазифаҳои навбатиро барои соли 2025 муайян намуд. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳри Панҷакент шӯрои шӯъбаи маориф баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. шӯрои шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент дар толори маҷлисгоҳи бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 бо иштироки директори маркази таълиму методӣ назди раёсати маорифи вилояти Суғд Бахтиёр Сарҳадов, кормандони шӯъба, сарварону муовинони муассисаҳои таълимӣ баргузор гардид. дар кори шӯро 5 масъала мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд ки яке аз онҳо ҳисоботи мудири шӯъбаи маориф Мақсадулло Усмонзодаро дар бораи натиҷаҳои фаъолияти шӯъба дар соли 2024 ва вазифаҳо барои нимсолаи аввали соли 2025 дар бар гирифт. зикр гардид ки дар соли 2024 бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳр ва саҳмгузории соҳибкорону волидон дар муассисаҳои таълимии шаҳру деҳот 49 синфхонаҳои иловагӣ ва дигар иншооти ёрирасон ба истифода дода шуд. ҳоло бошад сохтмони мактаби нав, бинои иловагӣ ва синфхонаҳо барои 2275 хонанда идома дорад. зимни баррасии дигар масъалаҳои рӯзномаи шӯро вазъи амалӣ намудани ҳадафҳои 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 дар муассисаҳои таълимии ҷамоатҳои деҳоти ёрӣ ва моғиён, натиҷаи баргузории рӯзҳои маориф дар муассисаҳои таълимӣ, тадбирҳо барои пешгирии ҷиноятсодиркунии хонандагон, пешниҳоди прокуратураи шаҳр ба суханронии намояндаи раиси маорифи вилоят гуфта шуд, ҳанӯз дар раванди таълиму тарбия хоса сифати он масъалаҳои ҳалталаб, нуқсонҳо ба мушоҳида мерасанд. дар қарорҳои шӯро ки вобаста ба масъалаҳои баргузашта қабул гарданд, вазифао барои нимсолаи аввали соли равон дар заминаи дастуру сипоришҳои дар паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар дар соҳаи маориф баён шуда, андешидани тадбирҳои амалӣ ки ба беҳтоши сифати таҳсилот, татбиқи барномаҳои соҳавӣ нигаронда шуданд, пешбинӣ карда шуданд. идомаи барнома. маорифчиёни шаҳри босонии Панҷакент паёми пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ намуда омоданд дар рушди ин соҳаи мазкур саҳм гузорад. мусоҳибаи мо бо директори муассисаи давлатии литсеи рақами 1 шаҳри Панҷакент Ҷовид Холов таҳия шудааст. сарвари ҳукумати мо кӯшиш ба он менамоянд ки сатҳи зиндагии мардумро бо баланд бардоштани поии маънавиёти мардум зиёд намоянд ва таҳлилҳои чандин сола нишон медиҳанд ки ҳамагуна кишваре ки маорифи хуб надошта бошад, савияи дониши хуб надошта бошад, ба пешравӣ комёб намегардад. мо аз он хурсанд ҳастем ки таваҷҷӯҳ нисбат ба маориф зиёд шуда истодааст. таваҷҷӯҳ ба озмунҳо, ба он
واسطه‌هایی که برای تکامل جامعه امروزه مساعدت می‌نمایند افزون شده ایستاده است و همین فهمش‌ها و همین نگاه‌های دلسوزانه نسبت به جامعه، نسبت به بلند برداشتن سویه دانشی هم کودک و هم جوان و هم پیر، این ما رو کرته گوش می‌گیراند و این هدف‌ها البته ثمره خود را در آینده نزدیک خواهند داد و ملتی که باسواد است، ملتی که هزار ساله ها تاریخ دارد و اگر در سطح جهانی مقام خاصه خودش را پیدا نکند و این ملت نیست و من گمان میکنم که ما علمبردار همان نسلی هستیم که هزار ساله ها در جهان یک پرچم فرهنگ و علم خودش را داشت. امروز ما آن را ادامه داده ایستادیم و من فکر میکنم که هدفهایی که در پیام نوبتی جناب عالی مورد بررسی قرار داده شدن، این هدفهای ما است و این وظیفه های ما است که ما آن را در عمل جاری نماییم و در گسترش آینده ملت خودمون سهم‌گذار باشیم. در طالار ورزشی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 9 جمعیت دهاتی یوری با ابتکار جوانان و صاحبکاران مسابقه والیبال برگزار گردید که در آن 24 دسته از شهر و دهاتی پنجکند اشتراک نمودند. جماعت دهات یاری که یکی از کلانترین جماعت‌های شهر پنجکند به حساب می‌رود، همه‌ساله از طرف صاحبکاران و جوانان ده‌ها بناهای تعیناتی گوناگون از جمله تالار ورزش و میدانچه‌ها ساخته به استفاده داده می‌شود که این از غمخوری‌های به اندازه پیشوای معظم ملت درک می‌دهد. وابسته به این جوانان و صاحبکاران جماعت مذکور جواب به این غمخوری‌های سرور دولت تصمیم گرفتند که در آغاز سال نو میلادی بازی والیبال تشکیل کنند که در مراسم گشاده شوی بازی ورزشی معاون رئیس شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده اشتراک و سخنرانی نمود. در برآمد خود معاون رئیس شهر تاکید کرد که چنان مسابقه ها هرچی بیشتر تشکیل کرده شود کاری خیری بوده، جوانان از هر گونه بیکاری و دست دادن به عملهای نامطلوب دور شده دوستی در بین جوانان زیاد می شود، زیرا در مسابقه مذکور زیاده از 24 دسته از شهر و دهات اشتراک نموده مهارت خود را نشان می دهند. از طرف تشکیل کنندگان به 3 جای مکافات پولی جدا کرده شده. به جای یکم 7000 سومانی، جای دوم باشد 5000 سومانی، جای سوم 3000 سومانی مقرر کرده شده است. مأموریت و کارمندان شرکت صدا و سیما در شهر پنجکند با شاعر شناخته رئیس بخش پنجکندی اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسماعیل ظریفی بنابر وفات همسرش همدردی و تسلیت بیان نموده به اهل خانواده پیوندان و نزدیکان مرحوم از درگاه خداوند صبر جمیل می‌خواهند. کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترکی زرافشان با سابقه‌دار کارخانه شاعر شناخته اسماعیل ظریفی بنابر درگذشت همسرش تعزیه و همدردی عمیق بیان نموده از درگاه خداوند به اهل خانواده پیوندان و نزدیکان مرحوم صبر جمیل می‌خواهند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. چون همیشه که برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.